November ninga sangni somni panga ni lai ni ania bazar thlir tu te chibai ule kumkhat liam ta mai khan Jemima Rodriguez chu Christian chung kwan ni wangin soisel le soichia tania apa sa khobiak wanga re le nui zatania tuna chon India mei chiaten cricket world cup an champion na konga thatho tu ro pui tak ani ta thung ma se Christian ani wanga soisel na le diriam na chu la re chuang lo Jemima Rodriguez yan mei cricket world cup a voisari champion to le champion lai Australian and semi-final an khela century siam in India chakpuya India hian mechi ODI matcha target khum sang ber record an siam hialani nikum October tha khan khar Gymkhana annual general body meeting a Jemima Rodriguez ipa Ivan Rodriguez chungchang soi chuania Ivan hian he Gymkhana hian kum khat lechan ve chungin Christian Paul pakhat brother Manuel ministry stetan even voice thum panga lai mai hoi hot ti report ania he even hoi hot hi sa khon la thila pun khom na nia athil ti hian Gymkhana dana bo chiani ti in nialna na sa taka chuaka Gymkhana member te chuan vote la in kumsang ni somni pathuma he Gymkhana member ni na Jemima Rodriguez ne na kum thum chunga ta nan lo hlan to po an ti top sakta a Indiaram News Agency lian berberin an puanga Jemima tan po heti la hian men ngai na omlova har satna na sa tak atok hialani hunakal zela kum khata liam le meu chuan women's cricket world cup semi final a ranza somni le pasari vochuakin out lovina ding tluana khowela mecha cricket team thaber world champion nilai Australia laka India chun he na chan puin world cup final a lu puitani semi final Australian ne na in khela hian player of the match a thanania hemi tum hian Rodriguez chuan kum khachung khachuni tin ka tapani ringot mai karil ruapa ngai theilowa anxiety kanaya mase ka theitop ka chuanga abak chu pathiani na tivekang ti ka hriani ti in one day international century voi thuma siam na manga Indian chaknuwa asoyani India ramtana khel tura thanani nuwa paile nia annuwa laklu le ni in ICC women's world cup khel turin thanania New Zealand laka half century asiama team thaber Australia laka century hial siam in India chakpui he century hian nunathil thleng sang wanga hliam tuam dam tu pakhatani cricket at chilnaram Hindu tlim puiram nibok India rama hian cricketer te tan lara ol angche in soisel le soichiat hlo po ol social media khowela pheichon soichiat ron hlo hi thil sam berani mek chu Jemima Rodriguez ipoina ton mekani ache thatlai na sa taka faktu te kha ache chia zeu chuan soisial na sa berber tu an nile ngal mai thin Christian nula kum somni pangami Jemima Rodriguez si nula hlim theitak guitar per thiam zaingai na takania kum khachung zat hun harsa to hnuwa pathiani na choisanga India team chakpui tu ani tir ma se ma soisial tu tele beitu ten an to pha chuanglo World Cup semi final a Australia laka century siam hnu loka England mi pa cricket team captain Louis Nasser Hussain an kumsang ni sompuria da Jemima ne nan thalak social media post churon lar thar la in he post a hian Nasser Hussain hian aming hi in la threngem Jemima Rodriguez ani hi voina kan invom chin vela India tan star ro puila ninge yang ti in aziaka athu soi chu kumsari nuwa athleng diktani Jemima hian kumbi thlia chin age group level a khelai chon cricket le hockey a khel kopa apa Ivan Rodriguez le Prasant Sethi te chu a coach an nia 2020 international a India tan khel ma saberin ODI a khel turin thlan le ania better thatakani ti chu ti ratangin India ram mi zongjong cricket analyst emoti mai tura mm vekte jinga po achiang ngala ma se hun har sa ma chondan le team chakpui tura theina khong ai ro Jemima hi pachia chu mitam takin an du khop lo na nia social media lama gitar pera azaila ya post fowa reels siam thin te chu rem changa la in he Mumbai nula hi social media lama troll hlo takani chhota a Mumbai khopuya Christian chung ko tanga sailian ani wangin arin na wangin beya hlo boka kumsang ni somni pani khan ODI World Cup khel tura thanjinga tel ngai rin ani lain thanani lova chu chuan na satakin ril ruti nuala anxiety anei phani hemi nu hiana coach Sethi nen thei top chuin cricket chau ni lo anun le khovel thir dana po thei top chuin mason dan turan zonga a coach chuan Jemima chungchang hi soin
aril ruwa thazonga thil ngai to thiam na nei ta a chu chu anun pum hroi tu ro pui berani ta ni kumthum liam ta chung khan na sa takin ma so na chu chu field chunga in khel dana po chiang takin a mu thei a thok rima a thiam na po na sa takin na toy num chhota ni ati kumin world cup khel don khan Jemima chuan khovela level sang bera in khel tura in buat saina zo to in tournament ma chon ni na in ria ma se game ni aran siam mi lovin na auta game ni aran somthum vel siam in out boka game lian khel nuwa England an khel tumina khel phalova New Zealand an khelai ro better number 3 a aron luta half century ron siam ta a semi final a pheichon Australia laka century a siam ta hiala he match khel zo nu hian mitui tla chungin puina dil hi thil poilo takani ati Jemima Rodriguez yan kumsom mi ani in kumsang ni som pakhat World Cup a Indian champion nuwa Sachin Tendulkar chu mi puinan lo bor lui la ya muwa World Cup a champion ve ka du ti in a soyani kumsang ni som pasari khan Mumbai ta na khel pui tenen World Cup final a England ne lo India team chu airport a an lo muaka kumsang ni som ni pani khan World Cup team atel tura thanjinga atel lo boka chung zonga paltlang nu chuan kumin World Cup champion team a tel veta a player poimo berzinga mi anita a kumsom pali liam ta a du susam World Cup a champion ve ka du ati chu ati hlotling ta ni Jemima Rodriguez kumsang ni September ninga khan Mumbai khopuya piangin aming pum chu Jemima Jessica Rodriguez ania apa chu Ivan Rodriguez ni in unaw mi papa ni Enoch le Eli aneya anu chu lavita ni Indian Cricket League sang Women's Premier League a Delhi Capitals ta na khel mekani apa in sa khothila in mu khom na huai hoda wanga gym khana member ani nan hli sak ril runa taka om to nu Christian Nula chuarin pathian chuan a choi sang le ta a World Cup semi final a out lowaran ja som ni pasari siama India chakpuya final an lu theina na mi poimo berani a final a South Africa na inan champion ani satlia lo Jemima Rodriguez si hlutna chu ale zaina punga Jemima manager JSW Sports a chief commercial officer Karan Yadav chuan Australia laka century siama tangkha chuan company sang in minron bia tuna hian brand som pani vel nen thokho turin kanin bemekani ati ta hial mai tuna chon Jemima Rodriguez hian company thil siam factura contract a zia po chengnoi somsari panga tanga vaibel chekhat inkar ani dai to ani chu a contract zia rei po le hlo hnemani maya ka theitop ka chuanga abak chu pathian ina tivek mayang tiarin na nget ne na malam thlir tu Christian Nula chu Hindu tlim puikara nula hlo tling tak ani chhota mekani bazari lo thira wangin kan lo me